Twongeye kubaheza ikaze muri studio za Ndiwacu TV, muri kumwe na Master Fred. Uyu munsi ni tariki 6 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. Reka tubasabe mwebwe mwese mubanye natwe ijya mbere kuba mwakora subscribe kandi tubaheza n'ikaze ryinshi cyane. Ndibwira ko mwari mutumenyereye muri studio za Master TV 1, ariko kuri none tukaba twimukiye muri izi studio za Ndiwacu TV. Nimba uri musha turagusaba ko wakora subscribe kugira ngo uzabashe kubona amakuru yizewe buri gihe cyose. Ahari ejo tariki 5 mu misozi miremire y'umurenge mu gace ka Rwitsakuku hiriwe imirwano ikomeye cyane, kuko tubikesha abaturage batuye muri kano gace ndetse n'ingabo zatwirwaneho. Mu kiganiro baraye bakoranye na Mukirambi TV1, Colonel Bigabo ndetse na Fande Mafugo umunsi w'ejo bavuze ko imirwano yahereye mu masaha ya mu gitondo, ubwo inyeshamba za Wazalendo ku gufatanya na FARDC hamwe n'abasirikare b'Abarundi bateye ibirindiro byatwirwaneho byari aho bita za Mutunda. Ibi bituma twirwaneho yirwanaho advancinga kugeza ubwo yageze Rwitsakuku, aho ngaho ni mu burasirazuba bwa Minembwe ruguru ya za Karingi imbere ya Mutunda, ndetse iyi mirwano yaje gukomeza kugeza ubwo ingabo zatwirwaneho zigaruriye ibirindiro bikomeye cyane by'uyu mutwe cyangwa se bya FARDC hamwe n'Abarundi. Ibi bice byari mu gace ka Rwitsakuku, abazi aho bita kuri Tuwetuwe. Reka twibutse abantu ko ejo bwije ingabo zatwirwaneho zamaze kugera ku muhanda winuka uva kuri point zero ukomeza uja za Mikenke. Andi makuru n'ubundi dufite nuko abaturage batuye muri kariya gace, abaturage baza Karingi bamwe bagize ubwoba bituma bahunga berekeza za Bidegu ndetse n'Irundu. Abandi baturage bo mu bwoko bw'Abafurero bari muri kano gace ka za Rwitsakuku na point zero, bose bakaba nyine bamaze guhunga bikonera aho bita kwa Ngurube. Andi makuru dufite n'ubundi nuko ejo bimaze kugenda gutyo, indi mirwano yahise itangira aho bita za Rugezi, aho ngaho ni mu burengerazuba bwa komine ya Minembwe. FARDC hamwe n'Abarundi batangiye gusharinga batera amabombe ndetse barasana za 12 na za mashirigani, bareba ko twirwaneho yasubira inyuma muri biriya bice yari imaze kwigarurira bya Rwitsakuku. Gusa byabaye iby'ubusa, twirwaneho yahise ikaba yabo ya Rwitsakuku. Uyu munsi tariki 6 naho n'ubundi habyukiye imirwano muri kano gace ka Rwitsakuku, aho Mayimayi n'ubundi n'abasirikare b'u Burundi hamwe na FARDC na FDLR bongeye kugaruka kandi kugerageza bareba uburyo bakwisubiza Rwitsakuku. Reka twibutse abadukurikiye ko kuva twirwaneho ifashe Minembwe nta munsi n'umwe barayisubiza inyuma habe na santimetre n'imwe. Ni kimwe systeme yabo n'imwe n'iya M23. Iyo bamaze gufata agace bagafata badahubutse, bagafata ahubwo bavuye inyuma, kuko iyo bamaze gufata agace ntabwo bokongera gusubira kukarekura. Ibi nabyo bigasa n'ibigiye kuba hariya za Rwitsakuku ntibafite gusubira inyuma. Reka twibutse abadukurikiye byose ibi bibaye nyuma y'aho tariki 3 mu Minembwe hari ku munsi wa mbere habaye imyigaragambyo bamagana abasirikare b'u Burundi bari barekereje Minembwe bashaka kuyitera. Gusa byatinze, uwo munsi wonyine hakirimwo imyigaragambyo, abasirikare b'u Burundi n'ubundi bahise bagaba igitero mu Karingi bashaka kunyaga inka ndetse no gutwika amazu y'abaturage. Gusa twirwaneho yaje kubasubiza inyuma. Andi makuru avugwa n'ubundi nuko mu burengerazuba bwa Mikenke aho bita mu Marunde kwa Senzara naho haraye igitero gikomeye cyane. Gusa kugeza aya masaha ntikirabasha kwadvancinga ko kirarasa imbunde za musahada, amabomba n'amakompora muri Mikenke, ariko ntikirabasha kwadvancinga kiza Mikenke. Gusa reka twibutse abantu badukurikiye ko iki gitero cinutse mu Marunde nyuma y'uko mu Bukunji aho ngaho naho ubuja za Ruhemba habereye imirwano ku munsi w'ejo,
bw'inyeshamba za Wazalendo bw'ubufatanye n'abarundi bari mu kigazura bashatse uburyo bakwambuka Mikenke ariko biba Twirwaneho yahise ibasubiza inyuma aho bari binutse za Gipupu. Rero nshuti bakunzi bandi Iwacu TV nuko vyifashe mu misozi miremire y'Umurenge. Andi makuru turaza kuyabagezaho nyuma y'intambara irimo kubera mu Rwisakuku. Nimba uri musha muri studio zacu turagusaba kuba wakora subscribe. Tukaba tubifurije umunsi mwiza, abantu tubifuriza umugoroba mwiza nk'abari ku mugabane w'Uburayi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Murakoze cane, mugire umunsi mwiza.